pindi getu kithire na ndio mtu agwate jwawe ungi agwate jwawe, lakini oni ndi governor ntiomba kuruma mwana nchiere na ntiomba kuthukia kione kimbukiritie imukiritie kisiasa na ntiomba kumuruma kana kumuthiria mantu jatibui ikumunenkanira kiri murungu jora muciari anenkanira mwana kimurungu andiru no wengwa kiuria kingi kirenda urwa ni mantu ja boda na leo igwenda ndacokio tinganirio kambira kena gucokeria kairi mantu ja boda apostle Peter akuria mantu ja boda ura mpumba kuthithia kiri issues ira cieno mantu ja security ja tithoja ja county issues ja security cionde cia national government kwa ubatu ja county kila turathithite gikinene ikunenkanira askari betu beta mwankene kunenkanira ngari cietu cieta mwankene netengu gietu kugia security yonde itherere national government nikio tumio kuona kwina issues kinde kinwe weja wengwa batu ndene rwangirwa county tutethwa twina security waziri wa ulinzi tutewe twina waziri wa kilimo waziri wa barabara lakini tutena waziri wa karia nonto kile devolved government county tena mandate ja ujamantu jo karia lakini amwana bo itushimete turi county tugaikia antu betu no bagatura no tugaikaira ngari mauta na mantu jangira jau ruirwangirwa antu kando na kinya professor na witangugie nene mono ya gutetheria no na tukiromba ira kinya meanke uno ntu ana betu baba ingi bakuragwa ana betu baba ingi mono ibakwa raped meanke neria kuri bakwa raped meanke neria na kwina issues nyingi mono cia wa affect families na ndi tukaromba ukaria poendelea gwikwa no bwega na MPs betu na bobendelea gutetera ishira no tune national government kinya batu twingwa ituba supporta na njira mwanya mantu nejegie El Nino waziri muthami agacokia mantu nejegie cabinet meetings na micemania ingi mwana ntu ukumburia guti mucemania kinyejo mwe twathithia tutiarikite deputy governor na mumwariki ari aja etagwa daktari Kiambia Theru andika baruka akanenkera kila waziri lakini micemania ira tuthithitie kuma Calvary tuthithitie micemania iri I think na kiri micemania uyo iri tuthithitie micemania uyo ndi twarika deputy governor na ateta wana kanywa heta wana baruga na no yengo uchusa akuraga kweja na no ntu munene tumba kumukinyeria kweja au ateja na uga keja kwa unandi tuli antu banene mtu akaigitira wengwa budget igacokwa ni waziri na kwitike bire bukuri tibigutira lakini watu ira tukio tutangana no tetera tukioregia no gancokerie kire ombulite kiambere omene okwenda gucoka ndenda gucoka na njira kariuju ndenda gucoka na njira kariuju kwiro twategere tuona askari umwe gwitikia ari askari wa IP tuona kule askari okwire na video iko thingatirwa ambite gwithira aikara yobisi ya munini rais igitenereria onekana botonya kuna ore wari minister pere minister ya kubutwa na ndi gwichi athingatirwe cionekana kwenda kamera nyingi muno aja tutekwa aliria kambere ali kotin ore mumiru Uganda acho na tiri no ucho na tiri ukogwa sniper ateja aja ujukinya kamera ike jote wejere chatiko munini rais mwana nti kuko kwena kamera ti nyingi muno kuma ngitine kinya almost bedroom kona cionde gutina kamera ndene ya governor's residence na tukara tweterete antu beja baturi nyesie kucio uti muntu eja aturia mantu ja augaga gucunkuna kamera iria cie guku amenya gwita mushipi gutiwe number 2 kutimugeni weja guku utuko tinka mucemana yo twina juaja kutimugeni weja guku utuko kawira ntito utuko ntithie micemani utuko na ntiriungairwo utuko mantu jaija kabiomwe ntithie micemani utuko tinka jajo twina ju na ntiriungairwo utuko na ntito utuko na ntita mikawene utuko na inya muthenya ntita mikawene antu baire ake barabane jajo utuko ndenda kuga uno ntintikiri ni antu baba ingi asiasa baire barabane pejeje utuko bare asiasa omba kuga nandi kinyoke thoi kuraga no bo bomba kuragwa mtombere kuja guku utuko impeachment itigerie ntukuijiri saresio
Saresio ucho umwe wa mantoja chao bainacho. Saresio. Duranira. Nejere areti kunkanata. Kanata no murete tenti ke dari guko o municipality manager. Imbi ajereta. Secondary university. Aretero inkanata na aretu mtu wote kiroria. Ibo kamera hizi keja kurugurwa. Mtu ule waija gwakwa utuko mathaja 3:30 isaresio nejere impeachment ire aukene no moere mbeche fees na unda mwambeche fees ingana madam governor unda nenkere saresio mukone jwa kwa mbeche fees kiroria ategete na nkanata ategete andira ambira nyombe bene ingi ambira mwekoro wanga Garissa ana wawe bate skuru andira ndamurie ndito nikionzuka yekethani yuka ndomba fees ambira mama ndekera indi ntetheria ndatonyirire njira cia kwa muko ndanenkera saresio ngiri magana jairi akirimbe chejiri mushibijo no yonekane nande mushibijo joga chokwa pationo ubakugira bona saresio. Okay, wabairi ura wejire kwa after impeachment otuko aletine bishop magambo imawera MCA na wejambira mami ndukitie na ituraumira impeachment ine ndekera na twaromba nkurukie thari mwana ndamurekera kutanto bangi bejanje otuko kulegia kuromba we mawera MCA ati kwekya kuromba jo romba ari uataromba na utikienda ambire akiun ndeja akinu tunkoro kwa ninogi na imbije nkoro ku ninogi na mantu ituraumira kirijo ndekera after impeachment Meru kiuga tora enja matora inya kana joreida tukiuma gikiure ki kapisa nande no tukure antu bara bagwati baumete bakiringithana no bici yaku na bara tutatu bana bairi batatu na pengine kinyamo karia waku wa mbere no wire Meru na mono muringi ure kuringira kura kethira uwe na karia bakungana kagitena kaka wajairire okuwa muntu agwitwa mukaria akethira jo oku kana antu bakuringithana no bici yaku ugo rigwa ate ankorone na ndipo mbere mwana nti menya mwiko ugire kuria wira ikuruta na ngugeje nkemeshwa ndaije jaranga kurukira na indaringite campaign myaka 10 gutema antu mageni nkuona jareo kuandanira inyenyo kurumwa cya imantu cyankurukirite teka cya mageni kiuni na ntiku expect kiri utongeria antu bonde bampinira ruimbo ntiku expect kiri utongeria antu bonde bankatha ntiku expect kuri utongeria jujura ju muteremuko rira witiro mutongeria ugakurukira mantu ya njiso akurukirire kuro iboko kurumwa kushambwa punka kena gotimize andieku ndina mutore mpere ngugi eto mwana inchi kana Kamiru ngakara kuga atiga kuthugania anga mukaria anga uu anga citia anga ciena ma nka lose focus ntenja barabara ntethithia ruji ntithomithiana mathugano jakwa jakaruga rugwa na ja ujo mpeberete jonde ndauga focus na ndauga agenda ciakwa ni ithatu ninya agenda number 1 maendeleo agenda number 2 maendeleo agenda number 3 maendeleo AOB maendeleo mantu jana janga nene kuja ujangi jo ndinya jaga itie kana jakena ma jatigwa affect murengo jwa koja witangugi ngaitangugi we bwirite kuritwa na ngwiritwe sana no tukandoririe ngugi na gatwika yako gumpinyirire na yandi no ntari na raitie kumiromba mtu ore ngugi ya kamirita na ndi inya gaitie kena ma kinya gugakarate ankamirita mtu nda muririe na ntakinyiritwe kanda mishwire ningwa kuna ndia uti wasiwasi ilio jeja tuwapamba najo tuwakuruka najo tunaenda kabati kaende tunasonga tusongete akaliende na roba kungana kinyankenda akalingirie mwe na nyamo kaliora munene winjesu no ukabiba baingi ndo atwike imantu jo theri na ende na mukalio ure munene kibonde chawe murungu na akalia bandiguru nya bakaingia mukalio ure munene akarega utikio akalia bandiguru batebia kuna ndendi kumeria mukalio ure munene onkaragia katikati na gantu bau na mukalio jo munene no onkaragia no mperi otongeria bubu mukalio jo munene onkaragia no wa mtonyithirie gitene giki na gintonithia kuna ijina atia kambanga ije kunga kurukira na nkomba na atia ibu boga governor kambuga mbongere kiri kiuria kimwake yao mbere tutakiri maendeleo kuri nja ya sniper tigi mwekuru muchiere omwithi na kuri na kinya twana twiri
na tukuigwa gwe no gutethia kinya bara bakura njere ya kwina mibango mibangirite na itukumenya kwi mantu ja maingi ja kuthigwa kungi ndi bara bokujathithia nabo bara mutitanagia nabo gisiasa kuri na mibango gwo bangite yaku kirinjere sniper mwekuru na twana tura tutigi mantu ja njera tugire tutiringa siasa na antu bakwithikira na imakosa sana antu kuringa siasa na antu baithikirite imakosa sana mutongeria kwithirwo tumbo ciikira kamucemanio kinyaga antu 50 ugataima aria antu bakwithikira kuringa siasa kana guciendia ndenda gwitana atongeria antu bomwe muthaura njogu ibatige gutaima aria kwina thina kenda baciaka gisiasa ibatige gutaima aria antu bakurira kenda bathithia mariitwa ukeja kwithwa no kwenda giti in political position runga maja mwekuru runga maja nto murume o gangare ku sound chwa mike mushemani kione tanto tiga gutaimira aria antu bachwete pena kuthikira pena kurira umena ndeu no weta kwariria no weta gutambulikanira na ndio oni ntienda gutonyera mantu jantu bakiriraga mbugango ciaka gisiasa kwa mantu jaje na siasa ijakare na siasa oni ja mutongeria kana gavana wa Meru mibango kwa itinda director wani antu aba guita itira ariu kuna ndi muntu wengo omenya wethwa na Biblia iriuga antu ibaterie na nkoro cie guciendera te gukinyerwa kuna ndi ubwiri kuthithia ro kuigwa ntu bubwe right na antitonya ira mantu neja antu bakurira kenda bike siasa kenda nsiaka na ngikanagia atongeria bara bataimaira micemano jeu turenda gugutambua ugo ogete ngare ku sound weta kienine waromba kura kana waciendia tiga ni weta mathikone weta kuriria antu bwethetia bukomboleza lakini abe gushwa mairenji cia gisiasa na antu bakwite sawa njotikia ile mbuga tupere tu na ndimbere tuitaita mbere turingienda waziri wa barabara eja kenda atwira mantu ja barabara na njira inkue tucokiwe kiuria kiu kingi na pogo gutumira bibi ingi biri okwenda turua kenda turia bionde karibu sana bwana idhana no kamunengera mike briefly maybe ukiwora kiuria kiorua. Asante sana mheshimiwa gavana. Mimi Betwadurania Joseph Idana, waziri wa barabara Meru County and excellent governor wa Mwangaza. Umete saidisia Igembe North. Ende kiri barabara zetu ni tukatokete kidogo no ntupo amburera uletero nino na ora mudaranjogo oria aurekethera ni atotobange sibude no ntoni thukite muno asogori kurikingika contractors barato tutumira dhaito tumira MTF kankuire dhaio anytime uma next week tukethera tukiya barabara ne kenda twambire kubwithia kiume kiu kionde tuthire twina antobeto MTF na kinyo officers beto ba county na engineers baeta kuonde ndene wants yetu kenda bomba kuolelia barabara ira cia tariru irimu iri kabwithwa mwakene yu ende kiri kuria kimanto ya loss kana kiri contractor beto baba tutumika contractor beto batutumika no ntoni MTF turetere kiri yo MTF ni rwangirwa thirikari ra nene rwara tumika kubwithe barabara cietu na mutharanjugu bunkenda kwira ni ati kiri mwaka yu rathiri yo thirikari yo ambesa iturari na uthithia wa barabara twanengera MTF milioni 90 ya tubwithire kilomita 215 twanengera ingezi on development fund mbesa nacio milioni 225 na babwithia barabara 270 kilomita manere ya mirongo mwanja ukakwolele mwanya wa milioni 90 na milioni manere ya 25 no kuona yotene ne muno kiringwire ruture ngwe yukite kwanana tuone tuita asara muno na ngavana wetu na batu twithirikari tutikwenda ntububwa kwithirwa asara etikana muno ki mwana inchi osokori keba contractor na utumika contractor ningwetikia akari atutumika ara neo tika kwire mumeru ararwa muno no nto company ye kana ndimitero angino thirikari anene
bakethira baitumira koto kana kaoka kinya ya kabro I mean calvert bakenda simiti bakenda mithanga bakenda kinya ntu bakuruta ngwise mukono na kinya mauta ntuwiti kikabeta kunywa kaunti ingi banywa kaunti yetu kwa hivyo ndantu betu batita hasara kiri mbesa ira nacio twatumira thayu itubangirite mbesa milioni itu nankanitakia MTF milioni manatano ya 31 na nituwiti kibarabara ira cia eteto ni ashimia betu ba kaunti nontu no bayamakite barabara iji kenda ciumba kuthondekwa ni thirikari ya kaunti na kenda tutumira MTF na tu nituwiti kibarabara ira batarite ukakwithwa bari na kilomita maneli tukabwithi nkuruki yacio ukakuthio manele bategete kubwithi nacio tukabwithi maiteli kana ya thatu kirisio nonto bao utibaita bao swa mno mbesa cio cionthe irita ki thirikari na araura kwa hivyo ngwe bakamirita ubweya na kiri quality kana barabara bakabwithia tukakwithwa tubete barabara imwe twabera for example yithirwe yina wari bwa kinya tue fiti o kinya 14 kana 12 bakabwithia ura lakini kiringi ucamuki kwithwa kuyo no withia barabara yake yekirwa kamuthe saindi kange saindi weto kona ngari ile tumbo kulukanira lakini ingo hakikishira and Meru bakona baita ya mbesa cio ni bweya. Asante bwana Idhana ako wawe na kiuria kingi kiriwe na ringaringirwe karwe. Gavana ngachoka kirigwa kiuria gia contractor kiria gia kuria contractor kithira tugwita kiria MTF contractor ba Meru na baba urate indire waziri aja kamwire kuri mtu gwitwa Martin Mwita kuma Mwangandia aruria barabara iwe kwina kuma ko kwina mamujo na ndaga sethingithu Mwangandia ni thukangite na inyenene na marinya ja manene kwi mibango ereo Ugenyoki ongera no tuongera atiri kiri barabara cionthe nontu arira tweka memene twaria twira etere nimbura ke nontu kera kere na aria gakererere ikauria ngi na mpui muno ule umba kwithira kwina barabara ithuki MTF bakambiria ngugiri na mbere waziri acokia ndingenda kumenyithia uria kuria mantu ja barabara mbere atwire kethira ne county kana national government nontu kwi barabara imwe cithuki muno cia ajumbe cia national government na cietu na tuto feeder road turio na ndi tugwiri kurwa ni riko tutikae promise ya kuthithia barabara yetu na turaga kumithithia kuna ndiki barabara njaba kuria mantu ja barabara ibatu fafanuire kethira barabara iu ne county kana te county kenda tumenya bwega. Asante. atukauga twaririre cha county ukera muringi kura barabara ire county ire kwa ne thuki pokathondeka ri nkitetheria waziri kidogo barabara cietu cia county kiri mbesa iria twanenkere MCS 15 million na MCS baiba kumenya o MCA nekirite barabara ciawe ni barabara cia gwakwa ndacia milioni 10 ndacia rukirira milioni 9 na barabara eje neje na barabara ile nande icio tukuga kethira barabara yari kuma kwa Muthaura Njogu gwita kwa Mwanonte niyo yaroketiri milioni 9 na MTF ne kuthithia barabara ingeja yu ithatu kuna ndi tukathithia area already yereri na ile maratasine na tucoke tuongere inge nontu rwangirwa MTF iro kuthithia barabara inge nkuruki ya mukandarasi kana contractor na ikio tumitwetete yo na Muthaura Njogu ariuria atiri nawe contractor urau batwe turiuga contractor urau kana Kameru ka urau no riku munene i contractor ore omwe kaikana Kameru i contractor kana Kameru kinya bara bendene gukumutegeri wetu na muthikirie bari goikana Kameru kuna ndio tiburi kuria contractor urau uburi kuria kana Kameru ka tetha atia kiri MTF ikana Kameru ka tetha kai contractor atetha
tubwiri gutega ina utethio bugwita nkurukie bungi kire batu twi thirikari turiona twanenkera MTF kana kamiriko gatetha nkurukie contractor no mwe na jara maingi no to MCAs bamwe bari acha ibaije ba contractor betha wabeba au turari na thina nyingi muno kire mwaka juju athira contractors bara baingi bari obobongwa bakuimakira kigerio bagaisetera na bagacia max na bashira very good utumba kwethwa wowe uri ithana igwo wa oversight igwo muthithia barabara igwo muhimakiri ugacamukia na nio tuthina turari nio lakini nande twina independent body ikuthithia barabara ikanya ka MCA ajukie kiragita kiwe na menakio kwawe wandine ewe akagwe akarie one gigwita ngugi ure bwirite ona gitira itango ure bwirite then na kanya gakuga atiri mbese ikwenyanga lakini ndio tiomba ku oversight gintu orende nya gitireta ground gintu kiwigite ndio ri atiri kire budget yetu tugira twina 600 something or 700 million for roads na kuyamo bakawatia bakauga bakurukirie milioni angaingana cia barabara na baleona MTF inenkeri 531 borirwa kirwangirwa barabara kwina transport and energy na other things kuna ndikire transport ina 531 but we are part of energy ira kwina mataja gwikirwa mataja ujarikirwa nambi kakwe mbesa cia kurukirwe kando cia mata mbesa iri cia rwangirwo runthe kana department yu yonthe ina mantu ja maingi na ndirira bakenda kuria biu ibitige kura irwa ome mtu nejo bishini akona waziri akeja akona chief officer amura batu turi assembly twakurukirie milioni 800 boriuga bwikete 531 kmtf. Where is the balance? Balance yeka itanana na eu nio njira ya gukuria Meru na buibu utongeria endete kumara kuringe tuma utena facts. Now we can't argue with the facts. Thirikari kwa na fact na tutarama sabu shiringi wa shiringi mwana nte kuna ndio ria genge yariaga onia tumera kanga bana rwero ini bo aringaringira ka ingavana nandi madam governor wikire kireja na mbuga MCs babaria no to bamabo gunderigiro bakiuga atiri wethera babare thukiuria ngavana nandi aturirie tukuria antu muringi kura kana muthikiria kana mutegeri tuge barabara ya mtura wa Kiagu imtokwa nala miundene o atengiri shiringi milioni 9 lakini MTF yekweje ugantu milioni 9 tugatumira milioni 3 boka mwira kairi njo tokarendi guru tubangire milioni ire itigere 6 kire barabara yu njeru bokethera bwitite gwikire iritharyo MTF kethira barabara iria MC wa Kiagu augite yumite kwa muthaura njogu eta kwa mwana nti na allocate 9 million MTF yekweja ikuthithia na milioni 2 urioria mugwanje na ajugeta ndene ya thirikari ya county ina mandio ina ward administrators na bo ligare bible iri go follow up project cia thirikari kinya kethe ito go partner na MCAs tule partner ki kwendanira lakini legally mtorobu iri kwetho agetaka development cia thirikari ndene ward ni ward administrators na itwathithirie public participation kire every ward no geta kire maukuja to public participation te barabara emo akira ikiri ni MCA te barabara emo akira ngavana kuga kathie na flagship kwena barabara nkurukia thate kwa bagateka barabara ile MCA but public participation ile baugire inaange kuthuki kwa public participation itwathithirie every ward na every constituency na twina record tugafororo thera tukamenya barabara ithuki wena bunge okay Kambodie mononto kuiga ni kutanguge Kambodie obunge bwa MTF yu MTF ina capacity ngana gavana ituje ward chia ku 45 MTF ina capacity ya gutigira nguge kiendelea gakire ward number 1 ikuendelea mwanka kire ward number 45 igutekeje kwithirwa bena mbuga mashini itomba kwithirwa igita na iria nguge kunthe orimwe MTF na waziri nyawa ringenda gushokera lakini ganchoke na njira ya kuikenda twitanga gutibange bena capacity nene jabaria area ni engine kubwa irwangirwa thirikari rwe na machine ira kinya contractors betu batiomba kuona rwe na machine ira tutomba kuona kuyaja na mwonka na ndi machine ira cire guku ni nyingi muno kwanza itu
ibo batirona mbeca kuma ki batu twasainire agreement cionthe na twathithia everything kabeterete mbeca citonya account-ini ciao bambiria ngugi which will be coming week buga mwambiria au taiji thirikari tirabekira mbeca lakini tuthiritie all the processes bekirwa mbeca bambiria kire machines bena cia kung'ana na ngugi wigetaniria sambamba wandi cionthe test cia kwenja ki kinyara mitugekira na tugekira at the same time. Yore yakwa governor ni kwigintu twita community run empowerment which is done by Japanese through World Bank. Mbeca ciao cieja bukanenkerwa MTF. Mbeca ici cia dona ithiomba kunenkerwa MTF. Ura gukara kingwete ki dona bonthe barabejaga. Either ni bejete gukurukira agriculture, bejete gukurukira runs, bejete gukurukira loans, bejete gukurukira interview. Ibetherwa bena account ciao na organization ciao kivyao tutiomba batu kundictatera bara tubera toikia mbeca ciao kire MTF oja uria bejete bari ndona bakauga imakuyu bakwenda antu bathithia tutiomba kubera rite makuyu batu turenda tucui bakeja na rwangi rwa makuyu bakauga turenda gutonyithia batu 200 million cietu kire urimi bwa makuyu tutiomba gucinjia nonto ira ni donor fund nibo bongo bakwenda na bakeja bakauga turenda mbeca cietu cieta kiago tutiomba baita kiago tubaikia kirua irio wona antu bakiuga atiri na ate mbeca cia ngigi cigweta wadi imwe itegweta wadi ingi na ate mbeca anga cia coffee kana gintu kingi ikwetwo amwe itegweta kungi niki ibatumire coordinators bao na antu bao beja bathithia survey bamenya ni okwina nindieje ani okwina nindieje aturikie makuyu aturikie ki machine gya kuthia aturikie kina na baugire ni nuntu mbeca ciao batu atika ige karaje kacieke budget yetu lakini tutu tena uge bora bonene bwa kuga atiri batu Meru tutiomba kulima makuyu kinya ketha twarima tutena uge bwa kuga ari mbeca iciume aciete tukagura machine ya avocado itugure machine ya ikwaci ari iretwa donor fund na nitherwa iri directed ndikuria donor akwenda na ndicia donu kana ici barabara ingi tutiomba gucinjia tunenkera MTF peja na mibango yao batu ni gupatina na bono tuni partners. Governor the nyora antu bakwaria bariuga mbeca ciumite from national government cia county nonto counties and function na kona ndukerorerukia mbeca wachokio ki national government now kire mundu onde rorombete kuna na barabara kinya MCA ba utekona yeko kethro kiboraga politically watu kiba wite tukathia barabara na antu babori barabara number 2 murigo jo barabara junde okethra ikwe okethro igo jo watu ka barabara ikuthuka nene Meru county will you carry that burden alone? Kutumpo ba ukare burden alone nonto process yu itina mwanya kinya nini nore gwikirwa siasa barabara au barabara ya kwenda kuthithirwa interest yengeria ene onkurukia barabara thithimbi ikanyamu tugo kuga iwa ugatenda uga nandi ogore enda twitikanirie na interest ya kanyamu kana twitikanirie na interest ya barabara thithwe ya barabara nenye bubu kiarirwa nteto ii bubu irikinya bubu itana antu nonto media na guitana tukauga atiri MCA na ugire barabara yakwa iriuma point A to B interest imbi nikio tigwetera wona kethera barabara kuma A to B then waria uga atiri unda ugite barabara thithwe na ta thithwa why ibyo byo to byo uria lakini ande tukaseti mathuganio jetu tukajaika ki mwana inchi the employer tukugikana kamiri tugutethia mathuganio ja karau tuthingata tractor iria ikenja barabara ikathithia tukamaka lakini tutiomba kwa batu twisetere kigerio twimakire tucie max tuciere ngundi na tuciringaringire rui cau jatibwa na tejibwa kithirikari ngabana ni mama yatetania no monka mtu itengugire rewe urenda kuga MCA baraba utata bakiuga MTF etekubwiri kanyamo bakwenda ugatike ngwate wauga ukuigwa ndauga ndingenda gavana tutaria tu kidogo nonto itwizi kirio twangire bakuwa bena public participation na bwa tanera mono ukigwatira kirimo wango jujo MTF ibwarite na MCAs na abo gwatana nonto waero kura bugwi ndema bubangania MTF nonto ikitanyumerenge ibaumirite bakiuga batigira bagweta assembly baria mwanka batigire nyingi bakwe ande nyapere tutireta kuraja bwana Peter ukigwa waziri auga last financial year itwanenkere MTF mbeca kizunzikina twabanenkera 90 million bathithia barabara
ni gutari na thina riu bathithia barabara 90 million mubango jure jo atumite betikiria 90 million ithithia barabara ina ajo ashinje tha ito ikia mbeca ciothe KMTF no kwithirwa bachemene bararania no ore ori kwigite ne riu ningutiga butakarante kuro baranirie ande no buri gucuria kiuri no tu MTF itirambiria thai barabara ira thai gwetirika na ibui ira ciathirwe ni MTF no tutwanenkere mbeca imwe MTF mbeca ingi twanenkera kandarasi barabara nyingi cia kandarasi itiromeria mbura ende barabara cia MTF iciomeretie mbura egita riu ndajukirie flagship project yakwa mbeca ira ndarithithie nacio cia flagship ndekia KMTF ciao bari members bathithia na contractors gutari na thina na enda uga ciakwa na ciao cionthe citonye MTF ina thina kuma wira bota gwatania labda kana botari te bwetekani riu ti mucikano ja juu ithana kwibio kwenda kuongera Gavana nkodie kiuria kimwe nontu kuria antu ndatigwa ntanda nyontoka ikeja kwithirwa majority leader Mheshimiwa Evans Mawira karia nejete gukwira akuigwa na kosete na no tongere ringwite kiejete nyume karivale tu to tongeretie njuri impeachment ikeja kwithirwa na kujukietaga yeja riu inkwenda gwitikia kinya MCA bangio bakeja kwe wakanya kinya bono beje kuri mbuga mantu uthithetie kana kubanga kuthithia kinya nyumene ja gucokaniria MCA baria bomba kugwatanira nontu thirikari county governor na waziri bawe na executive yonde na nyama chief officers butumba guita ngugi bute gutethaniria na county assembly ibwaka kingwete ndikuma Calvary 2 ndambirie safari yakwa keria na kwanza ndambirie senate ndauga uni mtu uria nkoserete ri nandekere na mtu uria unkoserete ri kumurekera ndarugura murango ndeja ndarungama keria stinji mbere ndauga nditonya Meru county ngi apologize inya makosa ntithithetie ndauga ndenda kuromba urekeri makosa ntithithetie na ntithithetie na inya jara mpomba kwithinya ntithuganitie ndauga uni MCS bonde ma MPs bonde iberi bionde na kila kitu bionde uniko barekera peje tugwatanire twite ngugi na ikio giatumire majority leader Mawira eja auga uni ndaigirwo kiuga gwo kurekera antu na kinya ndeja turekanira koro cietu ithauka na ndi mwekuru ndi mami tingiomba kugari netaga riru majority leader ajukirie irio muntu ungi wonde abwiri kuona akajukia tugaita ngugi miari yekwa ni ruguri obisi yekwa ni ruguri uti muntu ndauga akeja obisine uti muntu ndauga akeja gucwanga bana ni mama na ndi muntu wengo gaciuria atiri twatari turi jointi kana ndatari ndi kawira onda aringeri thimo kana ndaringeri ndaringeri kura ndi kawira kana ituri gikundi giantu na ndi muntu imenya wengwa jore Mawira imenyere ukathaura nkoro eku no kaigwa we free na gutigi ntu kingi gikuthuku ja gukamata murigo utije wikitie na utije ojwa irireri ukajwika nthi atia utina formula kila kina gitumi ndene nthiguru iji igweka mantu jothe nthiguru na gufocus na mantu jamana na woni nkwenda gupongeza majority leader nuntu bo athithirie kinyara ndamukamatite kanda aturirie Maru na Bishop Magambo imukoje ndirauga ndikumurekera na nkore kwera bwa na ndi muntu wengo gaikarira nthi ari MCA waringirwo kura ni antu bakucuria atiri biketi antu bakwa na nkiringirwo kura ri twaogene twigikundi kana ndari ninka nkiromba kura ri ndaromba atia manifesto ekwari yaririku igwika mothu igwita ngugi kana igutethia antu kana ibweko uitarire wengo wi muntu mugeni we muntu mugima na ndini ndienda kugetaga riria majority ajukirire riega na inkumupongeza na nkamwira karibu na kinya ma MTF jau maragita jau jenama najo kijawathithie barabara ciawe na ngiro kwenda kujira maragita jawe ejirete najo uro kwenda kujira project ciawe cirio twabanenkere mwaka jo mbere 10 million mwaka juju financial year yeje twabanenkera 15 million na irio katubeterete barita ngugi abo betete baita ngugi lakini ibo baita ngugi bete batege bone kedra kana MTF betete ita ngugi menya ki 15 million inateka ye barabara aki kwina sibitari kwina kithomo kwina mbi kwina mantu ja maingi
kire kithomo ri ngiri magana iri je ikondoma muno no tukwe mtole okiago boeja na ambassador ira boeja nera nyingi becingana ira boeta murito ira nyingi ngiri 5 bane kandete ngiri 5 kwe mtu ejera wako munengera ngiri magana jairi itare ambassador yake amwana nyomba kwirire ambirire uju nanti kwenda kwatia ambira akwinya na au ari na monka nande nura batikuba utware nabo na ambire na thina ya school fees thina ya mantu ja nyomba thina ya family yewe tumantu kithumba na unda mwigirwa kiao nenda mwira tika gushikunika muno utitite ukwa nkoma ugati itama boshori jau na itama mask jau o relax eje te kunikite eje te kunekete kintu kumagera bomba kuromba no te mbije jonde yereje taira nyombe oni mwana onte ketha kwi mture kaira oni nde kaira na imbuga ja maingi ketho antere kana irari tukimathi atithirwa aria antu baba ingi batithwa baria no ntu batandingira kura na bamwe nyi bampura mono lakini ndaba yere nguginde ne thirikari ici tujo kiongozi niwe mu campaign okwa number 1 kutunge wa ntesa ja kiongozi yo kuona Edwin kiongozi yogira wathuro no makurugira njogu marwa rongo taugo mwana ontega umpandira ngabana mealiere tare kwa na untauga manto ya yau na ni kiongozi na ndi ngwenda gukonya atiri siasa ti uthu okay kenda twitanga na ndi kabuma ke mantu ja ubogeta kijangi kwega kenda twitanga imbeche yu nyamuthikiria akamenya na ta ciukuruma menya ukeja kwithira MCA ari nenkane ambeche nyingi ngiri 5 lakini mtu akweje kunikite omwira gwe wina thine fees atuge nyombe nya keja kwithira ni ngiri 100 kana na mantu ya family wa munekera ambassador ya ngiri 100 meme iru tutitenie Meru iri nene na ini nditha yokore amenya ndendo mwokore buru ori mwe tiria no tuno no tweje kuri nura ngwitita kuria na ndo kore na ndau mauro safi ni na ntari ante tuka na ro ndasiaria tweje kire mawira ntari ante tuka na ro ndasiaria kali bali tu otoembiche yu kenda tutaga kire utaka cia ya buko investigate kire kali bali eje season 2 eje mawira ja kuromba urekeri mawira indi na tewega kaineni ntaigwa kana bubura igwa bara twe kameme na mawira akiuga ukurekanira nandi mawira kat kujaja narua anto bara paromba urekerire mwana nti irazima bete bakiuga lakini nandi thai wenda kwira MCs bangi beije mawira nejire waku kai naru bakethera bakigauga inaru bakethera bakigauga Gavana ndodia kethero ambua uomba gukinyia mwoka banga nande antu abeja kawite kwira gukinya kirima musa akorega gwita kirima ikejere kiri musa kethero bate kwija ri ni untu bakana kaka mu Meru utebeta kinya bwa karandi untu ndenda gukwira ubwateganirire amawira bwarekanira uti MCA bure goteganira no burekanira untu ndwai ndi mwana ugwake mudora njovu eno tukumbira ri tibetere nyoa batumireria batuere nyakiatho na adua batuere nyakiatho na adua ina ndi ndienda kwera MCS bangi atiri majority linda mawira nejire na turakara ndiguru nawe nyombe kwa wacha governor's residence turaria turuga twite na mbere kurita ngugi na kinyanda ene guko inkona tuna MCS bangi na nyabau batikiome ibeje tukare ndiguru na kethe nyi baruga bakwenda mbandikira kabandikira asante kiri kiureke muthikiri na kurite mantu MTF mbuga ingava na kana minister wa shokia MTF ikambire ngugi wondi chionde kana igeta pa wond yari ikimwe igetengi non tractor itinga na chionde ori mwe number 2 MTF lirikana itathiria ngugi last financial year abange tatakire balance iwere nyuma au MTF anchokie MTF kutenguge atigaria na ethiririe ngugi cionthe ira yari na tukumenya 90 million ya kavire 200 something kilometers kethe tathiria ngugi MTF na ethiririe ngugi na batu tweterete MTF yeja
na uria kugete na capacity igatonya wandi cionthe o rimwe tukibanganagia na kwanza bila biomba gututatisa kidogo ni gwatuika kwibo batienda go cooperate kinya ketha twina ward administrators indikana last time tuwikia tractor njia ni etire MCA wanao arareta siasa akureta siasa tractor eraumira turamikia kangeta na ndio gugatuika gutithirwa kwina sabotage ekithemba jaki utuonete gita ria njia gita riu tractor ingwa barabara wikathithanirwa cionthe na ingwitikia tugatigira waziri wa barabara au tukona waziri ungi kenda tu redeem time tumba kwari na waziri baba ingi the better tuone waziri wa roji. Asante sana, makofi kwa bwana Idhana. Ona ndino wa waziri wetu wa roji barabara biuri bya ndamu ibora ngina kiba mwana nte haraka biuri bya mbao bionde asoki mwana nte uti agake roji kaka akiuria keroji aikwenda mwini ira ndonere gitetero muno ni ira ita ya baisigiria gwatuika ndamu ira toka ya kiboya aitirie tere chokanirwa amwe no twire ndamu ira yatumirite mbeca ingana na kethira no gwe kethira kalio u kana kethira roji rukethira antu baikuchirwa gukinyanja ciao tweterete bire bingi bya roji. Thank you Manonte. First of all kwina kiurikiro kuritikia mbere kirakia Eronino. I think bajiri na kiu then beta kire. Eronino no wagwiri. Yes, no wakweri. So first of all muthikiria beta wa muthamia Jack nini waziri wa Rui na Riera. Last year after Antoba meteorological department kwa announce that kwenda kwina Eronino. First kintu kiranga banetherie netanire a cabinet meeting tokarat twinde mawaziri yonde mwanonte na twalwelia department to analyze department ira cionthe kithora sira affected to anjiria department ya water and environment twetaki department ya health na ntorira kwina Eronino kwitha kwina issues ya health tweta department ya trade no ntobwa manto ya mathoko na twetenya department ya roads no ntobwa barabara cietu. So we formed a cabinet committee, subcommittee, ekondiru na issues cionthe cia Eronino. I was elected now the coordinator of all this department. So okurutheria ikurari na issues cia Eronino. First of all, then Meru utari na issues mbingi muno ya ura ira announce it in other issues in other counties. No ntoni twari very much organized. Mbere mbura yita already subcommittee na rio semania na tukethwa twina strategy na tukakamwia kuimbeni with the budget. Itu twari first county mbere ku endia request yetu nara through the governor na Nairobi tukirutharia mbeca cia Eronino although stombere kuya but itombere ku si organize twingwa kire department ya water na environment sana otigwa kuina in outcry about the drainage ira sira na issues ni ira utaya ya Kianjai na issues ira ari kuitari within jurisdiction ya water kana ya environment. Issues ira sirare antu kwita wa uru barabara kuma uru all the way wita miatheneri barabara national government yoki kuma kitambo. So drainage barabara ni thukire kabisa tena ini drainages tena nara mitaro ira ikerwa nara ya itabura. Then secondly kwina area ya urita wa Mbututia just around that area. Ruarua ruigiru manara ruita Mbututia. Ikwekira antu baingi mino miundera ni edimerwa kitambo na ngirere seru ibigisi aingwa kuidia sieria rwero rwitairia nerera Sacred Lake. So ende rwero rwanda ivatire antu rwitaki Sacred Lake rukeya rwitanite barabara. So issues ira cionthe wona Kianjai ciari kapati kaubitwa uru pati we uru itari Kianjai market yongwa. Issues ira cia Kianjai market cionthe twashughulika itwa drain rwero rwonde. Other towns utisiari na utikirai no twari very much coordinated. Department ya water and environment ikikudura drainage ingi roads na boba woka new drainages trend na boba baka uskana just within market intena yongwa ibontu ibasuote anto batheta sana mathokone na department iringi cietabura but Eronino ne yire pia na advantage no nto as department itwatikire time advantage Eronino to under 67,000 trees within our schools to under schools 103 to under our hills, that is county hills,
na tuomba kuanda kinya kiri nini kiri riera retu kana catchment cietu ithandatu, na tuomba kuanda pia kiri miti kiri ira tua ira cia mera ciongwa riparians. So kiri issues here nino ito perform very well. Then in department ya health no ntu twari issues cia hapa na pale cia rui kuzuia waterborne diseases. Hivyo no ntu kwa Meru County uti outbreak ya waterborne diseases iromba kwa announce. No ntu department ya health no nkumire yomba kwea na 60,000 doses cia nyumara cia watangandi ira cia wananchi baikara kiri nyumara cia okenda bomba kunywa rui treated. Thank you. Aibwaga sana antu bakuiba gwitemba kingavana gwitigeni ngavana nekera maiki gutata gukaria atiri yes kana no thirikari nene ne butumire mbeca cia roninu no twetekiri riarira na ndu twirerera ra baisigiria atumirite mbeca ngana minister. No, first of all unkanjiriria last financial year actually this government performed very well in terms of water. Tuka compare in other counties uti county romba so far kujenga dams. We are the first one to kujenga dams. Na dams ira twajenga ndamu inene muno. Tukianjiriria neu ya baisigilia. Ndamu ya baisigilia atumire 49 million. 49.58 million to be specific. Na ndamu ira iria rira first of all 8 years ago itwakarite nthi na tukomba ku fence out iria encroachment but you know to yetengi iria kuya wokwa ndamu. So to amba twekira fence 8 years ago to protect that ire kenda anto batukume encroachment. Now area rira ikwari na kilemu that that ni muyo asonga songerwe. First of all bila twathiri kintu kya mbere design. National government ni tuire kweria kuthithia area for so many years. Over 10 years bathitha cia design so bakenda kuthithia mbati basi ya mbesa. Ata fiire iguru muno, mbesa iguru muno na kwikompea na ira twatumira as county government. So area rari with professional ri bati kuthithwa. Uteki kintu kinya kimwe kia ruka. First of all kia kwanjiria technically. Kintu kia mbere kira ki consider wakiriria kintu kita wako ya ndamu. Then the second thing ni wia yongwa, the ndamu yongwa. Then ndamu yongwa nenda kuru nesu ya roi no tubwa risabu. So ndamu rani ya bwithire bwa roi rurabona antu bakiringa bisa roi turaira. The time ukiriete ni ndamu. Kintu kira obati kuita bura kuthithia kia mbere. Ndamu ino makaitho ina kintu kita spillway. Spillway ni ara excess water turaira. Roi rojura ndamu ne rwatura excess. So roi rurabona roi tura ndamu kayoyurire. Excess water no manketure. No ntoki aguthete na nto tura ukethia ndamu ikambrikit bags. Na mbrikit bags ne tate ikathukia ndamu yonde. So roi rurabona wananchi bona roi tura na nto bakayukiambia. That is normal. No buen design ito. Na roi ruraturera especially twakirite that is pilu iturira wara naturally. Natural roi rubati uturira. So rurarutare ni ndamu ithukite, ndamu isasao kabisa. Antu banobo kujira roi rukuru rwingi. Ibwega nawe tuga iyo bafro nandi kenda tunekera mudorari antu bara bakubariganiritie na ndamu ira nuko na joka bagakuchirwe rujurure banyunya nje cia kwa nibo bakujiritie. Now dira twetire nara itwetire governor netito now this is the third time tita ku visit that ndam kinyambere kianjiri twetire no na governor ya issues mbingi muno cia that water. So kuri na ntora bara inara eguru. First of all area ra yonde kwina mipango mingi muno yendelete na mwenye tumbite kuthiria. Kwina ruita wa KK rumite all the way from the forest. Ruonde tumbite ku fund na iro kufindi antu bara iguru na ra embankment. But lastly twari na ngavana na tira promise that baraba kulalamika baka kidogo na tira promise that tukenja mbwao. Yenda baraba kai batomba kuona iguru ina ra iguru bomba kuona. Thank you waziri. Mbere mambo udia kore antu bara barigenia na damu iria pada ya pamwe iwe baisegeria mono rujuru eta myondene yao kinyabo ntije kedro mibango iwe kelithua mbije mbura na udere nyingi kedro ibohora kedro no bombe ku compensate kira gikarikite myondene yao kana kedro mibango neryo kinya rujuru eja kuno kara damu yu rwetera myondene yao rutikage winyangia bobonene myondene yao boyu bomwe wajaide inkuigwa thirikari ya governor ni mama ire aria na ndeja dam thirikari ire rio ya aragia bwao ona switch ya policy kuma kire bwao gweta kire dams kana ikugwatithania bionde
na ikugwathania dam na bwao bire bionde orimwe ibuboga. Thank you. First of all, ukiakulwelia area ndamwira yaki. First of all, kintu kirambwire munda yitu ari to protect. Na area ni thiulungi kinya ni barabara public road ni thiulungite outside the dam area. So munda ya any person it affected in dam. Nonto dam occupied 33 acres within the dam is so the land, the public land. So muntu kwa affected ni ruirura rurike in dam. Now kiuria kira kingi na kiworia about ku shift policy from dams to from bows to dams. When Excellency came kintu kire metherie twaharire ndimbere twabanga what to do for 5 years. First of all, atwira kwina ruru arumana akiringai. Itu twina mipango ya rainwater harvesting. Kutwika ruru rwanda rutwite Indian Ocean. Idu kwa harvested na rukomba kutumika ni wananchi betu kunywa na kulima. Secondly, kwina surface water rwaru rwi mierene. Na ruo au iru mitto nara mierene rwenderwa wananchi bombe kutumira. Dandile kwina rwaru na randi rwaru ambwaus. Na wanasiku kinyaruo idu rwa tapped rwa obstructed wananchi baito. So tuta shift kato enhanced kanga bana enhanced program na twari no ya mbwaus kwa tukate mbwaus yaki. Itu yeki kinyanyu ibu ntuko na dams ni ku harvest rwa ngai. Rwaru ndero eta Indian Ocean dams ka harvest. Ino rona ngaba na kiana matangi. Last ito ya nite matangi 3000. Yara yonde ya ku harvest rwaru ndero eta Indian Ocean. Kenda kutuka rwaru ngai rwonde iru ku harvested mwananchi akomba rutumira aidha kunywa na kulima. Then last financial year no rona iturenja mbwaus tutumera riki. The only shift to adhitherie ni ura last regime watwika turia kandarasi tuka muntonja akia gatatangu icio nthe cia kwenja na bina kwina rigi twatwire nyo department ya twire mami ngabana ya miukiria au arigira ni ritengu kenda tukati cost kwa tukarigira no tukenja ni ombao na last financial 20 mbao 34. So tutashiftre tutaumire kiririe kwenja mbao kinya mbao sino tusinja na kinya thairi igire ntunene ni kuendelea na ngui. So ituko combine all the resources na lwelia kiri rutero rungirwa kuritarwe kuma mierene inuroni tradite a lot of water project 219 to be specific across all the counties, across all the ones rukiritarwe mierene ikaendia kiri wananchi misi. So policy test shiftre katoyire ngabana na another thought au to combine anything any drop we ya Meru county itibati kura kinyemwe either yumete ngaine either yumete kiri mwerene kana either yumete na randi yonde ni bati utumiro boya. Okay waziri ndingenda kuria ria ringi twaria oturite bukinya bwao 34 kana 36 antu amwe 34 turingenda tu tumenyithia mwankira na rwari kibwao ningana mwananchi agutumira ria ringi oturite neka igukipwa ningana chamba gukipwa rendi ciambire tumike mwananchi na nkoroki atori borire rorera antu ijekeneta ere njero tare ura iba kwenda kunjirwa bwao no bona yomba kuchukia kitaringana nyingi mwanka enjwa na ina process hiyo yomba kwa mbele. Thank you. First of all, lastly leto area ni September, end of September. And by that time in 2034. From that ngayero nino yanjiriria. So during rains aturunga masia ngwe drilling. Now rains thaini ire na mire. So ibo ntoto kuwa mbwao aratwara omerie ituranjiririe thingi. But during that rain uturetha cia kuri na mbwao ira ciari na tu issues hapa na pale. Rikurari na mbura icio tureta tukibwitha cia. Na iturabwithitie within Meru turabwithirie mbwao 13 across the county ira irari na issues. So now kwina ira twenjire so far to floated national tender ya mbwao ira cionthe twenjite last year, that's financial year. Na evaluation ya gwithwo na bina thai turi ati contracting stage. So in the next 2 weeks mbao ira cionthe cienjirwe wananchi bakona contractors yari now on the ground akianjiria kuthithia solarization. Na itura shiftere kidogo kuma ara twekaira elevated tower ya 6 meters. Na iturekira steel elevated tower ya 12 meters, that is 40 feet. That is 40 feet. The reason then pia tuweka plastic tank
itura shift kuma udinde turekera steel tank turekera plastic tank ya 10,000 liters dai turekera steel tank ya 24,000 liters uringaringire ni karwe mwe. so whether that is as per the direction ya gavana atwitira after design change design atwira arenda antu abangi bakinyilo irui ria twekera 6 meters ikwari na a lot of complaint that kwina rwiru tikukinya so gavana witurecie steel tank turesi steel elevated tower kenda rwiru utakuraya then itangirira ria plastic na gavana wa tanto twekera plastic na tutina bigger tank than 20,000 liters ya plastic katwekire steel tank so indi thai turi boys to kuona thai sithwa sina steel tank ya 24,000 liters. Waziri kinya Biblia yu mwathani akire Biblia na gavana wetu bishop au antu ba kwa bari uri kwaga mbio umenyo twendo umenyithia antu betu bwao ikiuga yambiria kwenjo mwankanto bakinya kunywa roji mwambere ma process yu ejokagia ukagita kangana nuntu bomba gukinya nusu bwa kuthura roji akirira ruinga kwa anga ikwa government ke state kuthimo kethura roji rukari antu bakambiria kuga project ni egitirate na ndi twenda nuntu waziri ure aja bataririe kuma rira bwambiria kuinja roji imutaratara jori kujothinga tairwa na iutawo gwaka menyachi akagwa roji rwarikia gukuthurwa teuma ubatarire na rio ichumba kujukia gita ringana na in the spirit of accountability bere imbecha ingana chiumba utumiro antu bakija gukunda mwanka roji kwa. Thank you. First of all, dida mboa wikuinjwa ni theater process simbigi muno. First process ni ku identify site. Ina site yongwa kana ni area ri kwithwaniritu. Na tuki identify site katulwela cia nings ciantu. Area ra yumite ri ina mera kana ethwete na mera. Imbi solution ya area tuwe ni mboa. Tuka sample area tuwe kithio ntu makutano tuwa makutano yonde. Then from there to atuma mtu etwa geologist kana geophysicist to mutuma on the ground kuma kire department eta kathithia kintu gitawa geological survey athithia geological survey akan determine rui kuraya kwa natia na volume ruo estimate volume ni ya natia then and determine tukaandika report kuma tukaandika report Nairobi for stamping any licensed geophysicist geologist Licensed geologist athikio sign report na kila stamp ike yakiringi kire ofisine yetu ya ofisine yetu nao tukaendia kiri organization yetawa waruma kana thai yetawa WRI Water Resources Authority or licensing kenda batwa authorization ye kuinja to apply that ni yukasia munda ni yukasia almost 14 days na kwita even a month kuringana na urapo ikilusi nabo but to authorization you then tukaendia nji muntu yetawa driller Dula nwenwe ya na mashinira nene wone kinja. Iu ya kenja ikete kinja kuringana na report ye geological survey kuwa. Okinya mita siano bla 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 sina mita. Athiria kuinja mwankara survey kuwa inja. Ikethwa survey wite inja 200 meters. Ukethwa withra kuifaile kana ithatu akathiriria au. Then tukareta mashinira nginunu itawa test pumping. Iu no iringa rui 24 hours. Twa collect samples twa collect tukatia toa inga kithimiro na tukibithia capping. To account to te allowance twende batumira rwe mwaka tuone result from government chemist tukatuma samples Nairobi itikabwithirwa analysis tukaletera analysis ira to letera analysis inde that process yombo take over 3 months kuma kuthithia over 3 months then process yingi ne equip kinya yo ni very delicate no ni theater procedure yayo kuma kuya wikira solar panels kuma kuya wikira pump na rande wikira motor kuya kubwithi even protection ya ku fence out kuya wikira kinya elevated steel tower elevated tank ne ukinya ni yukasia almost kinya ni yukasia 3 months so ndio kiagona mbo process yombo yonde thiria witete process yonde where me around 6 months so ndio kinya uko na tuliete tikato tuliete processes irengi kuendelea nara sia kiobisi akiri ndimbiri mpoli kire mara water project nada wakalire Governor lakini kutina ndio ntorea ukuri Samson Kanyarere. Thank you kwina tu ndimbiri kwina ndimbiri mpori first ikwari na issues kwina issues bari na sisi ya leadership na ituwite baite musemanio then ibatuite tuwede kutatua
but kiri issue cia support ndimbiri tweretio kuba support several times kinyari itari turari last year twabaite pipes Wakanda minister onge Ukiwa mawaziri jakwa na information uboria ndimbiri akwira nate kuri ore ai sasa baba bamerete mapu ngugi ciao kuna ndi ule waziri akwenda kuga arenda kuga kibwa u 34 iria twenjite cionthe itu ejene ngugi na cionthe igekirwo matangi ja manene ya 24,000 liters na te matangi ya plastic ni chara ya chuma na uria bwau irekairwa standi nkui na ndi twi double na ri double ikomba gukinyirwo je kuraja nuntu no gitangi kiri kuraja kuna ndi nutu banganitio no rendi damu cio tucio ithatu icio juriria twakite na mbeca cia thirikari na ndi mwaka juju tubangite mono kutigira matangi jau ja bwau ciria twenjire chonthe jari iguru na machine ni okwanyaruka twenderee kuinja nandi bwau cingi pole pole ile na chigi akawa na ndingwitikia no turingaringire waziri wetu aroje rwe tuonane na waziri wa mbesa atwire manto wa budget tuliobyurie ni bita tugucokia akijari akiuga karandi guru saini cha kutharia county cia kinyira na inachekirwe na ndi mubango jura ijo ari na ene enya uni kanda ari kinyani anda ngo support ijo ari na ene na indira bora yina jo akinyire bambira saini u bagacikia mweri jo gategatene isianganire bareterete antu bo mathigo ngo baikia saini unundire igiro bakiuga abagacikia gategatene kaka abomba kutharia county tutionete teito ya malimba na twerirwe barugerere mera obicine kwingwitikia minister minda gatucokeria na ndi process ya kutharia county ule ita mwana nti akali barikia ku initiate process hiyo ya kuthurania saini pothuragia saini bagaikia kwa rais baikia kwa rais na ndi batigira au rais na ndi nwe uga kethira akatharia kana atitharia na ndi nugo karagwo na ndi jakinya no rais no kamenya ketha malimbe kethe kwa na taito kana tiro na taito kwe baruga ya malimbe remerete wakwa kwenda kuri antu malimbe no thibantu mi kuna sauti kumira kutugura ni kumira kuri bo kuri remerete kwa baruga mali ya taito ya malimbe kwe baruga obati kwithira okiandika uri gavana uri owetwa utiondetwa Gavana waziri wetu wa mbesha ari aja imbere tuthiriria ugaturia atiri ikeja kwithirwo kuri obicine kwiremerete na utukumenya twire antu bau bamalimba tugukinyire ari ti bonkinyire beje bongo bicine beje bongo obicine basi eu basi Thank you so much. Wa Ibrahim Otweri, waziri wa finance, economic planning na ICT. Kwe kiuria kiurirwe kia mantu ya budget, kethira assembly ikomba okurukia budget kana batikurukia. Kampambire kuga budget imubango jwa utumira mbesha. Na thirikari itetumaira mbesa kutina budget. Budget editha wa thirikari amwe na wananchi. Ya nonto kutha kuna public participation. Tumara tugeta mwananchi atwira arenda barabara, arenda bwao, arenda kila kwenda. Tugekira ki budget. Toma ko ke mwananchi, thirikari umake mwananchi na yetu ijato amethithia to amikia ki assembly. Kwao budget ti ya thirikari. Budget ni mwananchi. Kaija thirikari ikaigora mwananchi akwenda igekirwa kwa mubango jwa thirikari igekirwa mbesha alafu ikaikwa assembly kenda assembly ya approve na ya assembly ya approve niona itweta tuka implement nonto executive nibo implementers ora bwirirwe na yo assembly kabeja ku oversight bona ngogeria mwananchi augire thithwe ketha ni uthithu ora kubwiri kwao ngoge ya assembly ni ku approve policies ku approve sheria iria county government uthithia kenda county government yomba ku implement kwao kampambiri nkiugaga PFM Act 2012 ninenkanilete process yonthe ya kuthithia budget kwao assembly bakethirwa no barege kurukia budget kabetho baifira kingugine yao na ntigwitikia no bathithio nonto budget yarega ku approve te county government ikasafa ni mwananchi ula waandikite MCA ula waandikite governor ula tuandikite batwe mawaziri
kwou ntegwetekia kwe MCA umenete mwananchi ou kana antu bawondiewe to that extent alega mwananchi ona mafanikio ya thirikari nonto MCA kana assembly balega kukurukia budget ikuga mwananchi oro entore newe ationa ndawa ja sibitari barabara itokuwa tukathithia itethithwa nande ikuga te thirikari akethwa ipanishaga mwananchi owe nara mashinani lakini nuije no gukarike sheria netekeretie governor kutumia a vote on account ya budget ira requested half of that budget kinya assembly tetekeletie kwou kaba kanenkira governor aliwe ya gutumira budget 50% of that budget kinya bate approve it kwou ntegwete kia assembly no balege ku approve budget no to one balega project ya assembly meya mbesa chia county te chia county executive ake chieja kigina kia county executive na kia county assembly kwa ukwa kinyabo mibango yao bakasambaratisha nonto assembly ni dawena program chiayo county executive bedo baina program chiayo kwa bare okurokia budget kinyabo bakethwa bakipanisha na bakethwa baipanisha mwananchi o Meru ntegwete kia county assembly yetu ya Meru ine kinyete yao ibakakurokia budget. Asante. Thank you waziri ntije kwa thori waziri kani gavana watu chokira kireki ikwithirite kwina MCAs na twangeria banabonekene mono kiri michemene rethirite ekithirunga na ngari ntere mwanya na bakiuga for example teregembe bakira karibegembe bakare agoti itone tinyero tero mikindori bakira bakare agoti ntije directive ke gavana kirinte twegumba ugate waziri kinyawa kantetheria gucokia nontu nwe irwangine rwawe lakini kwira antu bakare ogoti makosa utuomba kwira antu bakare ogoti na no gwitia maendeleo ulitia maendeleo yumana no goti bora tukuthurania bubwita hapo gacoka kaire ukeja gwita ngugi machinani ko ukethira ugori MCA uri MP kana uri mutongeria no kurunga mokera antu bakare ogoti ukoro runga mogite yene project ubiri gukira ki ou batire ogoti bakara batina project kwa kamenya ina okabaitira project lakini makosa na kinya ni hatia na mtu nawajukiruinya itagari no ntubo kwira ntu bakarea ugoti especially atongerio baraba kugana ndi maendeleo jeje kwa nande utongerio buyu ni utongerio bukwite umutongerio jo ije kwa thora gavana ni igitwe nteto yuko arocheki ni na bra ugoti imbigetwe muno na ndona kinya leaders bamwe bakiuga na ndaringira kitengo getu kia finance limo ndabera kuri antu bagucoce antu bataka leo goti kwa Ibrahim nontu ni waziri no atwire nkuruki no atwerese kodra go take action na kota take ile wa take na kodra wa take ni action ile go take. Okay, thank you. Kwa kidogo akiri mantu ya budget akure na MC bamwe bachitite kwithira atiri bakiuga mbechira bakethira baikurukia chia budget ni mbechira bagatega bakona itengeri kina riu bakuwa bakethira baitagaira bakoria tegwita kuruga kithukio itengeri kugura microphone itengeri kugura 1 2 3 onto bomba kuthira kugate amucokeri bu ije bakurugitie kithukio nuntu tire ambere gukurukia budget kuringi bakurugitie kaya akurugitie kithukio. Thank you kinya in support excellence ya uga budgeting process kana budget ya budget ira to thithaia ithawa a program based budget kana itemized budget ete thithawa ate mbeca iekirwa ina alhamsam ichioyu 10 million ichithwa chia itemized 10 million le igeta na kwou mheshimiwa ukoria kana mtu ukoria budget tuthitha ya public program based budget area itemized tukemenya mbesa ichietete na kancokerie Peter kiuria kira orerie mantu ya thoko na kulega kurea ora excellence yauga mbesa ira chija cha county tutetega mbesa ira chiuma kireche kaka kithirikari budget ira tukubanga thai imbecha tia exchequer na our own source revenue kwou MCA akira mwananchi akalea mbesha mwananchi ora no akwenda safa kinya mwetimu wa wengwa
ate okay ate kwamba ku reason out nontu na kwenda ward fund ito banenketa ngavana na banenketa ward fund ya 15 million mbesa hii kareka kungana cha own source revenue omenye the first maybe item yogito akane kunyanyiwa ni maybe ward fund kethera ni 15 million maybe ketha kwina short for ya revenue maybe bone 12 million ko it is a disadvantage still to that MCA ogo kwera antu bakalia ogoti ndene nini ya counties chao okay ituije kwina issues chiendelete vamo bagecho cha ilanto batikale mbate itu wakalire nde na revenue board general manager ale aja anto ibetete those sub counties nale batikulia ibetete ba record statement na policy. It is a criminal offense kuchochela antu baleka kule ogoti nonto kulipa ushuru ni kujitegemea. Waziri, MCA bena powers within the confines of the law ya kuchange ya budget estimate irapo kareta assembly na baka mbere ba approve. Thank you so much. In the budget making process, executive ba dhivya draft proposal ya estimates ni taka assembly ba inaliwe ya kume scrutinize na kume consider na kume a number of changes, lakini teko me amend everything just ba inakaliwe kako amend kidogo. Yes. Nande governor ni mama na area manifesto nena mantu jara bangite akathithia na nukuigwe mindo bimwe bya bya kodi njurene kalivari tu bitacho kwa njurene budget uri waziri wo kigina nuguta moirweni yomba kweja mantu jara chari kire manifesto ya governor jaka chenjwa ni ndu bakwithwa antu nondwene badi atongeria beto nondwene badi. Thank you, but okay. I'm a believer. I'm very optimist. Na imbeteketie atongolia balaba bathuri ndene Meru ni atongolia bakulizo out. Nonto manifesto ya our excellency ni manifesto ya kusolve issues chiachi na mwananchi. Mwananchi wa Meru te mwananchi wa governor wetu wake. Kinya MCA na athuri mwananchi. Oh, ingwetekia akeja bunge ejete kenda atetera maslahi ya mwananchi. Na manifesto ya our governor ni manifesto tere Ruto. Utiko itawa ni bottom? Yeah, ni bottom up. Nande ni go sync nere national. Nonto ni better plan Nande kedha MC na support manifesto ya Ruto. Manifesto ya governor wetu ni go sync na manifesto ya Ruto ya better. Yani ya bottom up. Naye akedwa agasenchia budget ku ekenda apanish governor kana apanish thirikali te governor akedwa ipanisha ka thirikali akedwa ipanisha mwananchi wa Meru. Na nkiongera u kenda waziri ujo omba ku conclude kire gukurukia budget. For example ndiuga ndina kioneki kiantu bagurirwa ng'ombe. Ndina kioneki kiatwana tunywa ushuru. Ndina kioneki kia ankiasi yakirwa nyomba. Na maybe pa kuregana na mantu jau. Menya gutire mbese wikaura no igaikwa kingu gingi. Nande pauga tutigura ng'ombe for example pauga yakana Kameru. Kwa wote kaliki kare au na ketha kwi muntu wikite mutego athuganya ga sabotage kana thuke thirikari na njira ya budget utege ntu yakiu ikira bagakurukia no ntu ni antu agima na ni antu baringiri kura na ni akiri murungu bile bakauga tuthithie bibyo tukathithia na tuthithie twikira ngai na mpumare kire mwananchi mwere atiri budget yetu turabangite tuthithie 1 2 3 4 lakini ande tuli ngwata ndo na MCAs ibarugire ari ng'ombe itibua tugure mabati na ijo ja twareta MCAs ibarugire ari mabati yatibua tugurira na uniform ticio yitu kureta kwa wote mikushanie ketho ereo kabire bagakurukia na bire bakenda unde ngavana ni mama indathikire au ni otugetira na utithwa kwina thina na ingwitikia waziri utabera twina mubango jo mwanene jo cashless ituraere county number 1 kuthurania ogoti na tugipongeza inya madam wetu Monica nonto wa initiative ya utenya cashless
na ndino ubere kidogo mantu ja cashless mbere wita nderengi Ibaga nontu ibwatwete biashara lakini bwatweja ntuku ithatu akitweja inye bimebira ntu bakethera bakire agwa batwere ntuku ithatu atuchokia nkatho tweja bimebire tukaria mantu ja cashless kamemekara kwe mtu omba kuthia thikia ntuku ire wingi lakini bwa ndi twara madam ntuku ithatu indi itanganire kumukururi kana muthikiri bwiri kuongerwa ano ntina bwiri kuongerwa muthaura kinyawe enjogu na bwiri kunenkerwa bakeresa antu mantu ja cashless kuna rinya bukibangani kaire nyani ampe muteteri wenu buge bongerwe kinya kiumia kimwe bombe kweresa antu mantu ja cashless nande nuntu antu ibatuthikirite ri pere cashless ikugate na mtu kugwatwa akinengana ira mbeca ri ikuthithia ate na kukaumisa thirikari ate. Okay, thank you, Your Excellency. Twina program ya kusensitize tukabunengera bwendele more days tintu kuithatu wake muthikiria kana Meru ndene Meru County about a month ago Our Excellency na launchire cashless system ya revenue collection. Cashless system ikuga nande tutitumaira mbesa baribari ka kuria mbesa cia muko tugatumaira na mutambo kana gutumira na kuria na thimu mbesa chi thimune ukaria direct ketho urenda kuria plot rent ketho urenda kuria single business permit kana market access na sesi chionde ile ureaga na ukariaga na thimu kana ukariaga na mutambo niki kuria na mutambo mbele ituretha watu ina mbesa ikiriwa lakini karego kinya thirikari ndeja wanenkeregana ingekira 50 mukojo 50 kana 50 nka igeta ke thirikari na ikuga waleana mutambo mbesa iu chionde igeta ke thirikari na mbesa iji tiko gwetwa kenda oinyerua mbesa iji ikenda wona maendeleo kana service ndene account mbesa iu ukolea ichio othithawa na chio thoko mbesa iu ukolea ichio bona ndawa vitali na ichio maendeleo jau jonde barabara mambwaos chiumaga kimbesa iu ukolea we mwananchi kwao jivunie lero kolea mbesa iu no kenda kwirwa mtu ati mbesa hii ikaura mbesa hii tiura nitaurore agatuna mpesa ningwetekia nweteketie mpesa muno kwao wetekia kinya cashless je nonto no mutambo ijua mpesa okolea ke na mbesa iu geta clear account direct iteta ke mtu na itiura kwao kote thimu etiomba kolea na cashless okero ate ithimu ira mbiga wasongo bageta ni smartphones alete smartphones oni mbetha wanina kamulika mwizi na inde aga parking chiakwa na kamulika mwizi oro kageta tu wetho na mbesa thimu neku okainya tu star kana njata inya emwe ijere alama ya reli etawa alama tu ya reli uteu star kisonko ni star 412 ash tisa sawa kana kwa Kiswahili ni nyota 4 1 2 alama ya reli no kinalea ukaelekezwa kiro kwenda kulia kendolea kwa utwinde na aria tole thokone bugetekiria kunenkanira mbesa cash kapukaiwa eliana mutambo jua cashless. Thank you so much. Kiongera waziri orauga waziri arenda kuga Meru ni retire digital mantu jetu jonde gutimu mtu tukunenkera cash weta ukurukite barabarene wethira kiingo kiriagia ses ukarea mbese yu na njara weta thokone ona ntu bakuthiuru nkatubuti twa yeru wabanenkera mbesa kubanenkera mbesa ikubekira magirio neja wamba weta guntu kunde nara kuria hu mbesa cia county ugita muntu nenkera mbesa tigira mbesa cia thimune eku akwira ria 50 ria kuma thimune eku monka county ne thirikari akwira ria parking itathimune eku ria kire wingi ya thirikari lakini kunenkanira mbesa kawa gwatanira na mukora juria kana mtu ule utikwendera thirikari bwega bwaia ene ndenda kuga Meru ni retire digital na party itigere cikijukagia mbesa na njara itusetete monitoring team ere ground na itukwenda gutigira antu bakugwatwa obwega na timu yetu turenda kumikunura kile antu lakini tumiturite kenda mtu yetu muritio nguyo ro ketho akijukagia mbesa umenye ugategua rua na atu ugatukwira mapema kwina timu ya monitoring iri rungu igutegera party imwe ndarete complain ndero gwe party cia ruterwa mutuate rare bakure atuna cash nkwenda kuba one day governor mtu agwatwa akarira wenka kwa utiga kujukia mbesa itikiria mbesa ciriwe na raigwiri kuriwa kenda miru yetu yomba gutetheka
wa mwisho mantu neja mbesha kana kiri waziri ojo kwena mantu je kwe antu bakuga antu batire imarando gintu ja kiu thirikari kana mbesha cia thirikari citeja ore antu bamwe bathuganagia antu baigwa thirikari kunengerwa 10 million 12 million bakathugania billion I mean bakathugania mbesha ile cieja rimwe onku ikagwa accountine tukiambiria mwaka ikethwo ile au ari mbesha ile cionthe ciirwa 10 billion cia mwaka itejo rimwe cieja tonusu milioni 800 milioni 700 o mweri kwa urea waziri bathithagia na department yu imbesha ile ciejere mweri yu ciamba gwita almost 3 quarter geta misharene twatigwa tubesha tukai tubesha tutigwa tukai itutugita wana ndi tugeta maendeleone na tungi tukarea marando kwa hiyo tuli mbesha cia thirikari cieja o rimwe 10 billion ekweja cieja o mweri ngiri 800 ngiri 700 igeta misharene ingi igatigara ikagwa ikarea marando kethera ne ngugira tukurita cia roje ngugira tukurita cia MTF utiomba kuria o rimwe nontu for example batu tuiketie 531 million kire MTF mbesha hizi cieja cia mweri jojo tutiomba kuria o rimwe no tutukarea o rimwe antu bakwaga mishara bakwaga into bibinge kubobe na marando baterewa na ndi cieja tonusu bakaraga ndi bare officers bakagania gutire cieja ciria mwe ciothe na ira tweterete na ndi bara batere akandarasi babakuru bageta na mbere bakiriagwa kuringana na priority ya mantu jao ja kuri wora ja kali ningwitikia ngugucokeria kiuria kiu. In fact your excellency mpongere tukiinga mwaka December to respected kuma thirikari twithwa tunenkeri 4.8 billion lakini tukiinga December turonete 4.1 kuga thirikari national government batatu nenkerete 791 million and point something and then to expected twithwa tuna 1.1 in conditional grant kinya shilingi ya conditional grant tutirona kwa wikuga nara ke project ira irabwiri kuthithwa imbesa iji kama randu tajau kaja kamba kurungama kidogo mwankale ya mbesa iji ikauma ke thirikari na ndi mwana tena kiuria mbuga ngitaga rojo gwitwa ndo mwaka aria awite thirikari na nabate na mbesha ugo inacio gwe Meru county wina mbecha number 2 igitha aida tubaruga kwina cost of living is why what are various interventions as the Minister of Finance ya county kuthithia ona kinyanto bakure bakonyenyiro mirigo emwe na ndejo kuga thoko bakari okuma tha we various intervention kuthithia number 2 number 3 imbirega kuona antu babeta cashews basi vitale bambandikirite bambera batekurewa inya ikwa inaambia cia hospital maintenance ile bakarewa na mbesha cia hospital maintenance. Okay, tia mpambelie na keki ya mwisho oria ke mantu ya sibitale twina program ya FIF either ile appropriation in end yani mbesha ile sibitale ba kuthunguma ndene sibitale kaichoka gwake sibitale kwao cash was balea balea watu no bo baileaga nonto banthukuma mbesa ketha level 5 bathukuma 5 million isoka watu 5 million ira eka mahitaji jaba inajo na ekathithia mantu ja ketha indawa na other services ira bakwenda kwa mantu ya casuals kwithwa bate na mushara ingwetekia ewi mata ingwetekia address thai aya wolia the cost of living ito me the cost of living ni affected kila mtu lakini by God's grace oteko na unganira na mere nande so every other thing ekethwa ekena manande as a government under the leadership of our excellency Governor Kawira ito kwenda kwithwa twina like kenda to encourage anto bomba kolea property rates ituje kwena anto bana mapenalties ba mainge na penalties nyingi ito kwenda our excellency akaba waiver for the fines and penalties